Wirenge kwa kaka unongewa materema mlandu kangiraye. Kewa ne kwa kama adigari meke to nyino chenyene ngianga ndru. Apa tata logunda teka mwana nakwa zibiti mono kudana nitu asenyia muno tukulia i ithi andu mambele tuketethia achau la mara vitali wo waukire andu maugane athigari ma branch riu nibo mutuo bale niro no ni mabituka magikuruka no twachugire na chugire kwigua kuma gokoro njeri kuria muthango ruta gwate ni kumari riu maukire marumirite ngari imwe rori nginyege kiwanja rikire muthanga witagwo ni ngari icio niguo igaure ikue kiasi kiria menda gwa mathina kio naku riu abau atumia ni magirie kwambiria kwenda kuria ni mwana ndereva iria ikuaga muthango ucio ikithumburana na thigari acio riu mathina maria tugereire ni kugio ni way bridge me ngari makoragwo nacio CG 361 362 ngari icio ni itugia muno riria twi bara na moka gwetha mbeca tondu ngari icio cia tunyita citwetagia 50 100 ni murigo ungikorwo kiritie na murigo tani 2 na he mawoni makwa no hoe thirikari kungikorwo no itikire tukue tani 3 endi uguo ona ko ni marua ma gutuongerera maabu nomo etwa ma Wembridge. I think it is ni vizuri kwanza tujue kama ni watu wa Wembridge ama ni wakora kulingana na vile wana behave. Na vile mimi ningeomba hiyo maneno ya Wembridge, actually sisi kama serikali tunayajua hata kuliko, wacha niseme kuliko mwananchi hapa ground. Na vile inafanya kazi hiyo sheria ilipitishwa, sheria mimi najua inafaa kufuatwa kulingana na vile iliwekwa. Ama namna gani?